yandi makuru, icyorezo cya Ebola kimaze gufata indi ntera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kugeza uyu munsi Ebola imaze guhitana abarenga igihumbi. Icyorezo cya Ebola gikomeje gukaza umurego muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kugeza tariki ya 21 Nyakanga 2026 umubare w'ababyemejwe yuko Ebola imaze kuba yahitana umaze kugera ku 1033, mu gihe hamaze kwandura abarenga 2056. Reka mubwire yuko kandi iyi ntera ya Ebola itangajwe na Minisiteri y'Ubuzima muri Kongo, nyine muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikugaragaza yuko abapfa bari kuri 40%. Bishatse kuvuga yuko mu bantu 10 banduye 4 baba bagomba gupfa nta kabuza. Icyorezo cya Ebola gikomeje gufata indi ntera ku rundi rwego ruteye ubwoba. Raporo y'Minisiteri ishingiye ku bipimo bifatwa na laboratoire y'igihugu igaragaza yuko byibura mu masaha 28 abantu 63 baba bamaze byibura kwandura iki cyorezo cya Ebola, kandi mwibutse yuko abantu 10 banduye Ebola ahangaha muri Kongo 4 nta kabuza bagomba guhita bapfa, dore yuko igipimo cyagaragaje yuko abantu 40% bapfa mu bantu banduye icyorezo cya Ebola. 40% nibo bahita bahitanwa n'iki cyorezo cya Ebola. Bishatse kuvuga ko amahirwe ari make cyane, kuko abantu 60% ari baba bafite amahirwe yo kuba baguma ari bazima, ariko nabo nta cyizere cyuko bakira bahari. Reka nkubwire yuko iki cyorezo gikomeje gukaza umurego muri iki gihugu cy'abaturanyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibingibi biraza gushishikariza abantu benshi baturiye iki gihugu kwitwararika ndetse no kwitonda. Mu ntara y'Iburasirazuba bw'iki gihugu 88% nibo bafite iki cyorezo cya Ebola. Bishatse kuvuga ko Ebola yose hafi ya yose yikubiye iyi ntara y'Iburasirazuba bw'iki gihugu. Bishatse kuvuga yuko twebwe turi hafi yabo, ari twebwe dushobora no kucyandura cyane. Abari ku mupaka rwose bo bafite ibibazo biteye ubwoba. Bishatse kuvuga yuko rero iyi Ebola iramutse igiye mu Uganda cyangwa se ikagera mu Rwanda byaba byoroshye cyane kugira ngo twebwe ihite izimya. Reka nkubwire yuko rero ibingibi bikomeje gufata indi ntera ndetse bigatuma hafatwa ingamba zikomeye cyane, aho abantu 63 bari kwandura muri Kongo, abantu 46 bari kuba baturutse mu burasirazuba bwa Kongo, ariho mu burengerazuba bw'igihugu cyacu cyangwa se mu ntangiriro n'ubundi z'igihugu cya Uganda. Reka nkubwire yuko aba bari kugaragara cyane mu bice nka bya Bunia, Rwamara ndetse na Dorodo. Iyi ntara y'Iburasirazuba kandi bwa Kongo nkakubwira yuko ariyo imaze igihe yiganjemo abari guhitanwa n'iki cyorezo cya Ebola ndetse n'abari kwandura iki cyorezo cya Ebola. Birumvikana niyo irimo iratsindira amajwi menshi, dore ko nakubwiye yuko ifite 88% by'abantu bari kwandura ndetse bakanahitanwa n'iki cyorezo cya Ebola. Intara ya Kivu y'Amajyaruguru nayo yakomeje gushegeshwa n'iki cyorezo cya Ebola, dore yuko abantu bari guhitanwa nacyo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bari kugera kuri 58%. Kaba nyine ari nawo mubare uri hejuru cyane kurusha indi mibare y'abari guhitanwa n'iki cyorezo urebye mu tundi duce, cyangwa se ugereranyije n'utundi duce n'ubundi tw'iki gihugu cyangwa mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kivu y'Amajyaruguru niyo iri gupfamo abantu benshi cyane ugereranyije n'utundi duce twabo tugiye dutandukanye. Amahirwe ahari ndetse anakomeye cyane nuko mu duce tugenzurwa na M23 nta bwandu bukihaboneka cyane, cyangwa se ngo bwahagaragara nta n'abantu benshi bari kuhapfa, yewe dore yuko bari kwitangariza yuko nta bwandu na bukeya bukiri kuharangwa. Abagaragaye mu duce tugenzurwa na M23 bagera kuri 738 bashyizwe mu kato, yewe banajyanwa ahagenewe nyine kuvurirwa iki cyorezo cya Ebola. Andi mahirwe menshi cyane bafite nuko muri Kivu y'Amajyepfo hagiye kumara amezi arenga 3 nta cyorezo kiri kuhagaragara, cyangwa se nta bwandu, nta muntu n'umwe wanduye iki cyorezo uri kuhagaragara cyangwa ngabe yaharangwa. Abakora mu rwego rw'ubuzima bavuga yuko gukurikirana abantu bahuye n'abanduye iki cyorezo cya Ebola ari ibintu bikomeye cyane, ari ibintu bikiri ikibazo cyane, kuko kubakurikirana ntago byoroshye, cyangwa se ngo babe babasha kubabona nyine bakurikirane bamenye yuko nabo nyine nta bwandu bw'iki cyorezo cya Ebola bafite, kuko kugeza uyu munsi gukurikirana aba bantu biri ku rwego rwa 77.2%. Nubwo kandi raporo igaragaza yuko igipimo gifatwa ari 77.2%, hari impungenge z'uko hari abandi bantu baba baragiye bahura n'aba banduye Ebola, cyangwa se bakaba babasha kuba nabo ubwabo bayandura, ariko bikaba bitazwi neza 100%, cyangwa se ngo babe babasha kubakurikirana nyine, kuko nakubwiye ko bigoye gukurikirana abantu bahuye n'abafite ubu bwandu bw'iki cyorezo cya Ebola, kuko nabo bakeka yuko hari abantu baba bafite iki cyorezo cya Ebola mu buryo nyine bwo kubakurikirana bugoranye, ugasanga nago babizi neza. Ibi bintu nyine bikaba bitera impungenge, kuko hari igihe umuntu kimufata bikazagaragara n'ubundi yarembye ntagaruriro, ari nayo mpamvu ituma abantu 48% bahitanwa n'iki cyorezo. Mu 10 bamaze kwandura
ako kanya bane n'ubundi babyitezwe yuko nta buzima bari bubone, cyangwa se byitezwe yuko bane bagomba gupfa kuko 48% n'ubundi barapfa muri bantu babanduye. Mu minsi itambutse Uganda nayo yagaragayemo umurwayi wa Ebola, ariko kugeza uyu munsi kuva ku itariki 21 Kamena 2026 nta wundi murwayi bigeze kuba batangaza wigeze kuba yakwandura iki cyorezo. Bishatse kuvuga yuko bo bafite imunyenye kuko bo nta murwayi baheruka kuba babona nyine guturuka kuri iyo tariki mubwiye hejuru kugera uyu munsi wa none, nta murwayi bari batangaza yuko bari bukongera kubona wanduye iki cyorezo cya Ebola. Muri iki gihugu cya Uganda hari hagaragaye abantu 20 banduye Ebola, abantu 2 nibo babashije kuba bahitanwa nayo, abandi 18 babasha kubona ubuzima. Kugeza uyu munsi nibwo bataratangaza niba hari undi bari bavumbura, ariko bo ubwabo bavuga ko naho ni murwayi wa Ebola n'ubundi wari wahagaragara. Mu gihe Kongo ikomeje guhangana n'ubwiyongere bw'abandura n'abahitanwa n'iki cyorezo cya Ebola, inzego z'ubuvuzi zo ziravuga yuko hakwiye gukorwa amahugurwa ndetse no gushishikariza abantu kwipimisha, kuko utapfa kumenya abantu bagiye bahura n'abarwayi ba Ebola, kuko kubapima byo biba bitoroshye. Kubafatira ibipimo barahuye n'abanduye Ebola nago biba byoroshye. Inzego z'ubuvuzi kandi ahangaha muri Kongo ziravuga yuko kongera ubukangurambaga ndetse n'ubuvuzi bwo kumenya abantu bahuye n'abanduye Ebola ari byo bizagabanya impfu z'abari guhitanwa n'iki cyorezo ndetse zikanagabanya abandura iki cyorezo cya Ebola. Reka mubwire yuko ahangaha wari uri ari kuri Gwaneza Times. Ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo watwandikiraho hasi muri komanteri, kandi ubaye uri mushyashya nakwibutsa gukora subscribe tujye tubana no mu biganiro by'ubutaha. Ngiye gutegurira nkana kugeza unyita imbere mu wa kabiri mwite uwa mbere mu badukurikirana. Reka tubonane muri video y'ubutaha. Ciao ciao.